I want to welcome all the people that have come here tonight to Essen. Og jeg skal bjóða öllum að vera velkomin her til Essen. But I also want to welcome all the people that are watching in other parts of Europe. Men jeg skal eisini að bjóða öllum velkomin som hitja og lusta kring alt Europa. Hundreds of auditoriums and stadiums with great big screens with thousands of people watching and joining us tonight. Hundratals høler vi stórum skutjun vi fólki som lusta eftir okkum alla staðar. Modern technology has made all of that possible. Númótans tøknifrøyi hefur And gjørt þetta probably mögulegt. more people in Europe tonight are hearing the gospel than ever before. Og kanska fleiri í Europa høyra evangeliet nú enn nakrantíð fyrri søguna. Yesterday, in one of the former Yugoslav republics, Og í gjár var det så at í einum av teimum fyrrverandi one of jugoslaviska the men that londum was involved in the preparations var det ein av teimum som fyrirrøyka í nýtøkuna til eitt for stað the transmission that is going to take place in his area. fyrir transmissionene som fer fram her som han bor. He was out on the street handing out posters, Han gekk ut av gøtene og bytte småridu using a loudspeaker to tell about the meetings. og brukte en hattalare at sia fra møtunum. He was arrested and interrogated for 3 hours. Han var handtidjen og iverhørtur i trutja When he tøymar. finished talking to the police, Ta han var livur at tosa vi løgregluna, they said, "We believe you. søttu der vi tryggva der. We will go with you to the meetings." Vi koma vitt der til møtene. So maybe they're in the meetings tonight. Så kanskje tar av møtunum vi kvöld. Just before I left home, I watched Michael Jackson on the television. Bænt ærene for heimann fra hugti etter Michael Jackson og i sjónvarpinum. He was being interviewed, Han hei eitt viðtal vi and okra. the interviewer asked Michael Jackson, what do you know for sure? Etla han som hei viðtalna vi han spurti han, hvert varst du som vist? Michael Jackson answered, "I'm still learning. Michael Jackson svarar lærer framvegis. Life is an education to me. Løyve en skole fyrir meg. I can't say that I know anything for sure." Jeg kan ikke sige at jeg veit nekka fyrir vist. Now in John the 8th chapter and the 32nd verse, I want to read it to you. Og i Johannes evangelium 8:32 stendur, vi skal lesa det fyrir der. "Ye shall know the truth, and the truth will make you free." Til skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum fruja. There are some things we can know. Det nekka, og vi kunna vita. As a matter of fact, the governor Pilate asked Jesus, "What is truth?" Landshøvdingen Pilatus spurte eina fyrir Jesus, hvert sannleikje? And if you turn to this chapter in John, it is the truth chapter. Og slart du henda kapitlen upp til Johannes, så hetta sannleikans kapittel. Many people have a problem with the Bible. Det mange som hava trupleikar vi Bibelen. The Bible is 66 different books, Bibelen hevur 36 imiska bøkur, written over a period of hundreds of years. og som skrivar yvir eitt But tøyarskeið it's på also 100 one år. book, Men hon eisini ein bók. because it was inspired by the Spirit of God. Jeg tøy at hon var innblåst av andagods. It's not an ordinary book, Hetta ikki nokk vanlig bók. it's a divine book. Hetta ein guddamlig bók. When you turn to it, you're reading truth. Ta du slart upp og igjen, leser du sannleikan. Now in this passage in the 32nd chapter, the 8th chapter of John, Og i hesum brotunum og Johannes 8, he is also talking about the devil. talar han eisini djevelen. You say you don't believe the devil, do you? Tu sier, tu trust ikki på djevelen, gjør du? Yes, I believe there is a devil. Ja, jeg tryggvi at djevelen til. Now he is a spirit. Han en ante, He has many demons at his disposal. han hevur nekvar illar andar til taks, His best deception is to persuade us that he doesn't exist. og besta svik hansara at sia vi okkum at han ikki til. And the Bible has a great deal to say about him.
Og Bibelen hever nekva sige han. There's a mystery about evil, Til et løgndarmal i samband but it við enda. began with the devil. Og det hei så et opphav And við he's at djævelen. work today throughout the world. Og han virkar i det kring allan heimen. He has great power to disturb people and to make people hate each other and fight each other. Han hever størst åren av mennesker og ferdig at heta hverst anna og berjast imot hver nøron. Now the Bible teaches also that we can exchange truth for a lie. Bibelen lærer okkur eisini at vi kunna skifta sannleikan vi liknuna. There is the truth, Vi hava sannleikan, but there's also a lie. men så eisini liknen. Satan is the author of lies. Satan opphav liknenar. God is the author of truth. God opphav sannleikans. In Romans 1:25 it says, who changed the truth of God into a lie. Rombrevi 8:25 sier at hei skifta sannleika Guds vi liknuna. Facts are not necessarily the truth. Upplýsingar til facts ikke endeliga sannleikar. It's the best we know at the time. Det det besta vi vita i løtene. But Jesus said, I am the truth. Men Jesus sier, sannleiken. Now many of you can know the truth but not live it. Mong av okkur kunna kjenna sannleikan, men ikke liva han. And Romans 1:18 says, who hold the truth in unrighteousness. Og Rombrevi 8:18 talar tei som vi órættvise kua sannleikan. It's easier to die for your faith than it is to live it. Det lattari at dodja fyrir tvinna trygg enn at liva han. Many people profess Christ. Det mong som jotta They've been baptized. Kristus. Det døpt. They've been confirmed. Det fermt. They go to the church Det gengur kyrkju a once in møte. a while. Av og an. But they don't live the Christian life that's outlined in the scriptures. Men det livet ikke til kristna livet som utstundje i skriftene. Jesus said, you can serve me with your lips, but your heart is far from me. Jesus sier at det ber til at hana mer vi varrenon, men hjertet tykkar lengt borte fra mer. Jesus called them hypocrites. Jesus kallar hesar fyrir The hyklare. word hypocrite means actor. We're acting out something. En hyklare merker en sjånløygare, ein som lest at vera nekka som han And ikkje er. Jesus spoke out against that sort of thing. Og Jesus talar i møtesløykon. There are many people in Germany and in the United States and throughout the world that profess Christ. Det mong mennesker i Týsklandi, i Amerika og kring allan heimen som jotta kristendommen. You ask them what they are, they'll say, well, I'm not a Hindu. Til spyrt deg hva det og så sier de ikke hinduistar. I'm not an atheist. Ikke ateistur. I'm a Christian. En kristen. But they don't live the Christian life. Men de lever ikke til kristna livet. They profess Christ, De jotta Kristus, but they don't have him in their heart. men hever han ikke i hjertan. Now, he also talks about the judgment according to truth. Han talar eisene daumen som In Romans, the efter second chapter, sannleikan. it says, but we are sure that the judgment of God is according to truth. Og i Rombrevnen 2 leser vi det vi vite at daumer Guds som sannleikje bojur ivetøymen. In our world, we hardly know the difference between right and wrong. Og i heimi okkara vita vi neiva munen mittlen ratt og rengt. But God knows the difference. Men God kjenner og veit munen. And Jesus said, ye shall know the truth, Og Jesus sier at tid skulle skilja sannleikan. and the truth will set you free. Og sannleiken skal gjera tykkum frujar. Jean-Paul Sartre wrote in his novels that there's no escape from the present dilemma. Jen Paul Sartre skriver at det ungen møguleik å slippe undan He wrote a book raleisen om det. entitled No Exit, No Way Out. Han skriver i bøkjena ungen utgang, ungen We're so vever ut. deep in our problems and our sins that the only way out is suicide. Og at einasti utvever og i öllum trupuløykun og vandamålen okkara sjálvmord. In America, people are committing suicide every day because they haven't found the truth. Og i Amerika teka mennesker luive av sér fra hånd av tog at de finner ikke sannleikan. Finding truth is making a life.
Jeg finner sannløykan gjør okkon løyve til løyve. If you're a navigator and your compass goes wrong, how would you know the true direction? Om du navigatører og kompassen blevet skøyv, hvordan finner du så til røtte kausene? I read an article recently about the great Paris to Beijing car rally. Jeg les nylig en grøn kappkøyringene fra Paris og til Peking. It's one of the longest and most grueling automobile races in the world. Hette en av de langste og herreste bilkappkøyring The i route heimen. covers 16,000 kilometers across 2 continents, 11 countries, 3 deserts, and too many rivers to count. Og det røkker 16.000 kilometer over 2 heimsparter og 11 land og 30 øyemarker og et avtale av When the av. race was first run in 1907, finding the way was the major problem. Ta og færre var under hesa kappkøyring og 1906 var trobeløyden å finne veien, eller løyene fram. Today, each car is equipped with a global positioning system. Men i det alle bilene utgjørter vi en skipan som sier dem It's hver an stater. electronic device which sends a signal to a satellite. Det en telteskipan som sender signaler til fylgjusveinar. Then shows the driver and the navigator their position on a computerized map. Og som så igjen viser køyreren eller navigatøren hver han stater av landskorten. But even with this high-tech navigational help, the basic challenge of the race remains the same. Men høyast hesa gau tekniske utgjør så One målet å finne navigator vei said, fram. we'll always know where we are. Vi vita alltid, sier navigatører, hver vi But the problem is, where should we be? Men spurningren hver vi øye av vera. To me, that summarizes a great deal of the tension in our world today. Hetta samanfattar nekv av tog truste som vi finna i heimen og i det. In our countries, Og i London okkara, in our homes, og i heimen okkara, in our families, og i familjen okkara, and deep within our hearts. og djupner i hjertet okkara. We know exactly where we are. Vi vita just hver vi The problem is, where should we be? Men trobeløyden hver vi øye av vera. Truth is important in navigation. Sannløyden tøytninga mykjel til det kjem til It's navigasjon. important in mathematics and chemistry. Og han områdende i matematikk og i kemi. But truth is also absolutely essential in the spiritual realm. Men sannløyden all neigur øysene til det The kjem til det great andalige. Rousseau once said, not all the subtleties of metaphysics can make me doubt for a moment the immortality of the soul. Rousseau har sagt at snildene utanfor det fysiska kunne ikke få meg at ivast at salen avdeilig. He said, I feel it, Han sier, jeg føler det, I believe it, jeg trykker på det, I desire it, mer langest etter det, I hope for it, jeg vevner, and I will defend it with my last breath. og jeg skal verja hetta til No min sørste guesswork andadrott. and no speculation is allowed. Ingen cheating eller spekulasjon vil løyvd. I know the truth. Jeg kjenner sannløykan. Jesus said, you shall know the truth. Jesus sier, tid skulle skilja eller Job kjenna said, I sannløykan. know that my Redeemer lives. Job sier, jeg veit at løsnare må liver. Paul said, I know whom I have believed. Paulus sier, jeg veit hvan jeg trykk vi an. In a world that is so filled with lies and fraud and cheating, it's a wonderful thing to find a man who knows the truth. Og i en heime som fotler av lign og svitje og false, det godt å finne en som kjenner og veit sannløykan. A man or a woman who says, I know without the shadow of a doubt that Jesus lives in my heart. En mann eller en kvinne som kan sia utan minste iver hjertan at jeg kjenner sannløykan. That person has a serenity and a peace and a certainty that others don't have. Hesen hever en fri og et rau i seg som ingen annar kjenner. Truth is not always pleasant. Sannløyken It can alltid be så like a behagelig. surgeon's knife.
Han kan vera som knøyvren tja skorlaknan. It cuts out all that's false and wrong. Han skjer bortur alt det som falskt og skøyft. It cuts across all that is dishonest and unfair and unloving. Han skjer alt det som falskt og ærligt bortur. Jesus did not say you shall know a truth or just any truth. He spoke of knowing the truth. Jesus sier ikke at de skulle kjenne en sannløyka eller sannløyka, men at de skulle kjenne sannløykan. Jesus said in John the 14th chapter, I am the truth. Jesus sier i Johannes 14, jeg sannløyken. The truth is a person. Sannløyken en person. And that person is the Son of the living God. Og hesen personen sonur hins livande Guds. It's not a philosophy or an ideology, it's a person. Det ikke en heimspekje, eller en hugsjón, ideologi, men en personer. Buddha, who founded Buddhism, said, I am still searching for truth, and he said that at the end of his life. Buddha, som ståna i buddhismena, sier, løyte framvis etter sannløykanen. Hetta sier han stuttarna han døy. But Jesus said, I am the truth. Men Jesus sier, sannløyken. What an astounding statement. Hva et underfullt år. He was either a madman, Annakvart var han vittleser, deserved to be in a mental institution, som åtti at sitte i en or sinnessjukruse, he knew he was telling a lie, eller visste han at han sier lign, or is he the truth? eller han sannløyken. I had to make that decision many years ago. Jeg måtte teka støv til hetta for mange år siden. Is Jesus a crazy man? Jesus en vittleser maver? Is he a liar? Han en lignare? Or is he who he claims to be? Eller han tann som han ger krav på a vera? I'm the way, the truth, and the life. Veveren, sannløyken og løyve. Pascal, the greatest scientist of the 17th century in France, said 300 years ago, apart from Christ, we know neither what our life is nor what death is. Pascal, franskmauren, sier for 300 år siden, utanfor Kristus kjenner vi ikke til løyve eller deian. You say, but all that's too complicated for me. Du sier, hette alt og innvikla for meg. Probably the greatest theologian of this century, at least one of the great theologians of this century, was Karl Barth. Kanskje en av største godfrøyngren i hese øldene var Karl Barth. He was my personal friend, Han var min personlige viner, and I had many times with him. og jeg har nekvar We gaua took a løter holiday sammen viner. together once in the mountains of Switzerland. Vi var øyna for ferie sammen i fjöllunum og i Sveis. He came to the United States. Han kom til Amerika, He spoke at the great theological schools in America. og han talar av öllum godfrøylige skolunum And i one day Amerika. at the Union Theological Seminary, Og øyna fer av Union he was asked by a student, godfrøystovnunum, var han spurtur av en studente. what is the greatest thought that went through your mind? Hvert den største sannløgjen som færen i jøkken høylatøyen? The students and professors got out their pencils and papers to write down what the great man was going to say. Studentene og lærerne, professorene tok pennen fram og skriva hva han fra sia. He raised his large head Han lytte stora very høtsrut opp, slowly, ekvelia spekliga, and he said, Jesus loves me. This I know, og han, for the Bible tells me so. han sverre, Jesus elskar meg, og ja, Biblian mer sier til han. Here's one of the most brilliant men in Germany, a brilliant man in the world, Her, and he answers so simply about Jesus. her ein hin visaste mauren i Týsklandi og kanskje i heimunnen, og han sverrer så einfalt. Jesus said, if you believe not that I'm he, you will die in your sins. Jesus sier, tryggva tid ikkje at det I skulle til dodja og I syndu You can't tikkara. escape it. Du kanst ikkje komme utan det. You must make a decision about Jesus. Du måst teka en støvu for If you Jesus. walk out of here with the same doubts and the same
problems that you have when you came in, you will miss the whole thing. Du kan fære ut efter vi somo trupeløykon iva og vandamalen som du komst inn vi og genga glipp av hesson ötlun. Jesus Christ claims to be ultimate truth in every realm of life. Jesus ger krevo på at vera sannleiki og ötlun økjun og luivunum. Are you willing to face the truth? Tu til røyar at suttja sannleikan i eginu? You see, Jesus told the truth. Sartu Jesus sier sannleikan. He told the truth about sin. Han sier okkon sannleikan vi víkjandi He synden. told us how terrible sin is in our hearts and minds. Han sier okkon hvordan rævlig synden i hjørstun og hu okkara. He said it comes between us and God. Han sier at hon kjemur i mittlen okkon og god. He tells the truth about judgment. Han sier sannleikan vi víkjandi dømunum. He warned people to flee the wrath of God. Han avværer mennesker a flutja undan vrøye gods. He taught the truth about repentance. Han sier sannleikan vi víkjandi omvending. He said, except you repent, you shall perish. Han sier venda dit ikkje vi skulle til genga til grundar. What does repentance mean? Hvat merker omvending? Most people don't know. De flestu vite ikkje. And yet, the Bible tells us that we tell God we're sorry we've sinned. Og korstene sier Bibelen okkon at vi sorgarbunden okkara synd. You say, oh God, I have sinned. Og du sier, God, jeg har synda. That's only the first step Hattar bert det fyrsta stiget of repentance. som hever vi omvending God at gjøre. actually has to help you to repent God må i røynt og være hjelpa der a venda vi. because it carries with it the idea that we change our way of living. Tøy oi hesson tan tøtningur at vi brøyta okkara We let livskurs. the Spirit of God come into our hearts and help us to live the Christian life. I cannot live the Christian life. Vi loiva anda Guds a koma inn i okkara liv og liva he kristna livet. Tøy vi kunnu ikkje liva det sjálv. Billy Graham is a failure. Billy Graham en svuikur. We're all failures. Vi öll svuikar. We're all sinners. Vi öll syndarar. We need to repent. Okkur nøydist að venda And vi. then we turn by faith to Christ, Og så venda vi okkur i trygg til Kristus, who is the embodiment of all truth. som innihaldi av öllum sannleikanum. And I say, yes, Lord Jesus, I believe in you. Og jeg sier, ja, Herre Jesus, jeg tryggve ter. I commit my life to you. Jeg iverlate liv mot til tøyn. I want to follow you and serve you. Jeg ønsker fylgja ter og tæna ter. Because you see, Jesus Christ went on to the cross. Tøy sartu, Herre Jesus fyrir upp av krossen. And on the churches all across Germany, whether Catholic or Protestant, you see a cross. Og kring alt Tyskland sartu bægi av protestantiskun og katolskun kyrkjun og And that kross. is the symbol of Christ dying for us. Og hetta tekjeni hvordan Kristus døye fyrir okkara synd. When he died on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? Ta han døye av krossen og sier han, God moin, hvor er du færen fra meg? In that terrible moment, Hesa rævelig løtun. God laid on him the sins of every one of us in this room and all of those that are watching. Leie God sender okkara tja okkon öllun hver vi den og ansvinn sånn. And the Bible says the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Og Bibelen sier at blå Jesus sonar hansara, rensar okkon fra allare synd. Jesus said, except ye be converted and become as little children, you cannot enter the kingdom of heaven. Jesus sier at venda til ikkje vi og vera som bøtten koma til alls ikkje inn i rujtje Guds. There has to come a time somewhere, sometime, when you stop and think about yourself and repent of your sins and receive Christ as Lord and Savior. Ein løta må koma øyna fyrr, øyna stenen, ta du stekkar og gjerst av at venda vi fra tøyne synd. And every person in the New Testament that came to Christ, when they were converted instantaneously. Og öll som kom til Herren Jesus og var omvendt og i somu løta, øyna nu. It could happen to you tonight, right now. Hetta kan henda her i kvöld, just nu. You say, what do I have to do? Du spyrst, men hva skal jeg gjøre? Repent of your sin, Vend vi fra tøyne synd,
receive Christ into your heart. tak imot Kristus inn i ditt liv. You say, but didn't I do that at baptism, and didn't I do that at confirmation, and haven't I done that when I take the sacrament of the Lord's Supper? Og du sier, men hendte det ikke, eller gjør det ikke til at jeg var badnadøpter, konfirmerer, eller at jeg genge til altars. That is all good. Det alt godt, But that's not enough. men det ikke noe mye. That's what Jesus told the great religious leader Nicodemus. Det var det som Herre Jesus sier til stora religiøsa løyeren og Nikodemusen. He said, Nicodemus, you have a great deal of religion, Han sier, Nikodemus, du hever en håp av religion, but you need to be born again. men det tørver at være føtter av nuttjon. You need a new life Det tørver av nytt liv, that Christ can forgive you. som Herre Kristus kan fyrirgjeva der. Now, of course, you can reject Christ if you want to. Du sjálvandi, du kan vreka Kristus om du vil det. We think we're free. Vi hugsa at vi frals. We think we know how to live. Vi halte at vi vita hvordan skulle liva. Rousseau, whom I quoted a moment ago, said once, man is born free, but everywhere he's in chains. Rousseau, som sier bei til Johan, sier at vi født fri, men alla stedene her vi finner okkon vi i lunsjon. It was only a few months ago, Det var bare 400 få om mannen så gjerne. or 4 or 5 years ago, En fyra that år så people gjerne. thought that the whole world was headed toward peace and freedom, and people were shouting in the streets. At folk hugsa at heimeren var av ved til fri, og folk for ut av gøtene at råpa av glede om hetta. Today, 52 wars are raging in the world. Og i det herja 2,5 barder eller krutsk Many i of them heimene. are ethnic wars, and many of them are tribal wars. Nekv etnisk og frumskauar But people are being killed. krutsk. Og mennesker vil dripen. And then inside, many of us are miserable. Og inni ui okkon mange av okkon We haven't sorgabunden. found the happiness we thought was going to come. Vi har ikke funnet lukkuna som vi vant av å fære å koma. We thought that when we were free, that we would really be free. Vi hugsa av at hei vi gjørdust fri, før vi av sånne av vera But we frals. find that there are spiritual and moral chains that bind us. Men vi finna at det andaligar og moralskar luncher og i bind okkon. And only Christ can set us free. Og det bara Kristus som kan gjøre okkon frals. The Bible says there's a way that seemeth right unto a man, Bibelen sier at det en vever i tidligst menneskjan rattur, but the end is the way of death. men endi hansara løyer deians. In our so-called freedom, we find ourselves in bondage. Og i hesson så kallega fralsunum finna vi okkon i traldøme. Man was made for God. Menneskja var skapt fyrir god. Jesus said, ye shall know the truth, and the truth will make you free. Jesus sier at hit skulle skilja sannløygan, og sannløygan skal gjøre til frujar. He makes us free in 3 ways. Han gjør okkon fri og frals av First, from the trutjarhattir. penalty of sin. Fyrst fra syndarinnar skuld. The penalty of sin is judgment in hell. Syndarinnar skuld til straff dømur og helvete. But Jesus frees us from that. Men Jesus frujar okkon undan tog. I will never face the judgment. Jeg kom aldri fyrir dømen. I'll never spend 1 hour in hell. Jeg kom aldri a vera ein tøyma i Why? helvete. Because Jesus Christ took it for me, because he loved me. Kvoi tøy Jesus Kristus tók hetta á seg, tøy han elskaði meg. He has done the same for you. Han hevur gjørt það sama fyrir teg. The wages of sin is death, Lønnen synden gjevur dei. but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Men nå gava Guds evigt liv vi Herre okkara Jesus Kristus. He frees us from the penalty of sin, and that takes away the fear of death. Han frujar okkon undan syndarinnar straff, og det tekur deirastluna burstur. And secondly, he frees us from the power of sin. Og fyrir det nasta frujar han okkon undan syndarinnar valde. Jesus taught that whosoever commits sin is a servant of sin. Jesus sier at han som gjer synd trælur syndarinnar. Sin has a big whip in his hand.
Synden hever en And he tamp I tells you to hånden. do something and you do it. Og sier vet at du skal gjøre hetta, og du nøyest å gjøre det. You may not want to, Du kanskje ikke det ikke. but the habit is so deep in you Men avvanen så djupt grekven ut that der, you do it anyway. at du gjersta korsene. But he will free you from that power. Men han vil løysa de undan hesson valden og til kraftene. And then he frees us from the very presence of sin. Og så gjerne løyser til å frugjere han okkon fra nærvære syndarinnar. In the book of Revelation, Og I åpenberingsbøkene we are given a marvelous picture of what the future is going to be. får vi en underfulla lysing av hvordan framtøyen for å være. We have pictures of heaven Vi såg her mynter av himmelen and paradise. og av paradiset. And the civil rights movement in America had a song that they sang, "We shall overcome." Samfelagsrørslan I Amerika hei en sang her da synsja vi skulle sikra, vi shall overcome. Martin Luther King would march down the streets with hundreds of people with him, and they were singing, "We shall overcome." Martin Luther får marsjerande I gjøtten gøtene vi hundratals fölkje, at han fyrir seg synsjande vi skulle And ivervinna the at last sikra. sermon that he ever preached in Memphis, Og I søgnaste tale så inni han tala I he Memphis. talked about looking over the mountain Tala han a suttja iver fjöllene. and seeing the future heaven that God has planned for all of us that follow him. Hver han sa framtøyar himmelen som god hever fyrirrøyka fyrir okkon öll. And the song would end, "We shall overcome someday." Og sangren enda I vid skulla ivervinna ein dag. We got a letter some time ago from a woman in Iowa in the middle of the United States. Vi finko brev nekka sujan fra en kvinnu I Iowa, miskøys I She staten. had despaired of living. Hon var trøtt av She luivun. decided to commit suicide. Hon gjørte av bøyna fyrir seg sjálvar. She went into her kitchen. Hon fyrir inn I køkken. She put towels under the door and around the, where any air could get in. Hon leie hankle vi gottuna fyrir dittna så luft ikke skulle slippe She inn. opened the gas oven door, Så kørte hon gasset fra. turned on the gas, Ja, og skrua I lay gasset down fra. in front of the stove to wait for the gas to kill her. Og leie seg framman fyrir komfyren og boja inntil gasset for at gjøre av henne. She put the radio on with loud music. Hon skrua I radio fra vi hørum tónleik. But the program changed, Men utvarsgreien and brøttist. one of our programs came on. Og ein av okkara sendingum kom She I heard utvarsen. Cliff Barras and George Beverly Shea sing, Hon hørte Cliff Barrows og Beverly Shea synsja. and George Beverly Shea sang the song that he wrote, "I would rather have Jesus than anything else." Og Beverly Shea sang sangen velje for Jesus som han sjálfur gjørte nautan til. The songs awakened her out of her stupor. Sangren vakti henne ur hennara svøvne. And she decided to go ahead and listen to the message that I was going to preach. Og hon gjørte av at lusta etter talene som jeg skulle komme at She turned the prædika. gas off. Hon skrua I gasset fire. And for the first time, Og for fyrst og fyr she realized that Christ could come into her life. var hun grøy iver at Kristus kunne komme inn I hennara liv. She wrote in her letter how God has changed her life. Hon skriva I brevet søgnon hvordan god var kommet inn I hennara She liv. came to know the truth. Hon var kommet at kjenna sannleikan. She trusted the truth. Hon sette seg ut alit av She's a sannleikan. changed woman. Hon en ombrøtt kvinna. There are many of you in this audience tonight, and many of you that are watching in the venues across Europe tonight, that could say, "My life has been changed by Christ." Det mange av tykkun som sitter her I høllene og av sin imiske støvun kring alt Europa som kunne sia at Kristus har brøtt mitt liv. It's so simple. Det så einfalt. Many people think it's complicated to come to Christ. Mange hugsa at det så fløkt at koma til Kristus. Jesus said, "Become like a little child. Jesus sier, vær eins og småbøtt. Just trust me. Sett ut alit av You meg come just as you are." og kom just såleis som du erst. And you say, "Lord Jesus, come into my heart. Og du sier bare, Herre Jesus, kom inn og hjersta mitt. I want to change."
Ikke brøyding. I want my attitudes and my thoughts to change. Ikke at sinnala og hobor mun skal I want a brøydast. supernatural power in my life to give me peace and joy and happiness that I've never had before. Ikke at en even naturlig meie kommer og gjør meg glede, lukko, som ikke har kjent før. I'm going to ask you to make that commitment tonight. Ferdig å be til at ivigjeva det og handa hot i kvöld. I'm going to ask you to do what we saw several scores of people do last night. Og ferdig å be til gjera det som vi så flere hundra gjera i jørskvöldet. Here in Essen. Her i Essen. I've seen people by the thousands in Africa and Latin America and the United States and all over the world do what I'm going to ask you to do. Jeg har sett mennesker i Afrika, Sur-Amerika og kring allan heim gjørt det som vi ferdig å tykkun gjera i kvöld. Last summer in Moscow in the Great Olympic Stadium, we saw hundreds of people, thousands every night. Seinasta sommar i Moskva av fundarøyne her så vi hundratals, tusentals mennesker koma fram. Making their commitment to Christ. Og iviga djeva seg til Kristus. They wanted to know the truth. Hei yngstu a koma kjenna sannløykan. I'm going to ask you tonight to get up out of your seat. Jeg ferdig å be til i kvöld reisast ur stålen and come and stand in front of the platform. og koma og stilla deg her framfor padlen. And that is a symbol of the commitment that you are making to Christ tonight. Og hetta tekjen på at du ønsker at ivigjeva til Kristus i kvöld. After you've come, Ta du I'm kommen, going to say a word to all of you, ferdig at hava et ord til deg have a prayer with you, og en bøn saman við give you deg some literature that will help you in your Christian life. og djeva dere sindra lesnai som skal hjelpa dere til en kristna livet. If you're with friends and relatives up in the galleries, they will wait on you. Du saman við vinnun og skildfölkje her oppe av gallerøyne som lett boi etter Don't deg. let anything keep you from Christ tonight. Lett ikke fåra der fra Kristus i He kvöld. is the truth. Han sannløyken. Say tonight by faith, I accept him as the truth, Si i kvöld, vi trygg tækje vi honom som sannløyka mun. and I want him to live in my heart. Og jeg ønsker at han skal liva i hjersta You mun. get up and come quickly. Røst ut opp og kom og gjør Hundreds kjøtt of av. you. Og i 100-tal. God is speaking to tonight. God talar til tøyn i kvöld. Going to ask everyone to be in prayer Jeg ferdig at bia öll as a people bia are coming. som folk kommer fram. You that are watching by television Tid som hitja i sjónvarpi in other parts of Europe, og i øren parsten av Europa make the same commitment. gjer somo ivigjeving. Get up out of your seat and go forward to the screen, the television screen. Røyste her du sitter og kom fram til skutjan her i høllene. There'll be someone there to talk to you, Her ver onkur tjatar at tosa vitte to have a prayer with you. og jeg har en bøn vitt der. Get up and come quickly here in Essen Røyste dykk opp og kom kjøtt and you her in i other Essen parts of Europe. og tid stedene i Europa. Quickly, we're going to wait on you. Gjer kjøtt av, vi boi etter dykkon. And as you can see, many are Som du sørst, det mange ivergjeva seg til Kristus i kvöld her i høllene og i Essen. Du kan gjøre det samme just her som du erst. Du kan finne endamal og meining i livenum. Løyti iver til Kristus, annakvart du hykker iver fylgisvein, eller ved sjónbandet. Du kan ivergjeva liv til Jesus Kristus. Du kan finne fri og mal og my i hånden. Gjev til iver til hans herre,
Og gjør så gjerne til som Læsland og stenen byr til, hver du ser stater, man har løtet som billiger ham at vi en personen året til tøyen, god sikne til. Sangare kommer fram. Jeg synes jeg sangen så som kom i. Man har løtet. Ta i Billy Graham hever byen av bøn. Men du kan komme fram nå her, som du her. Etla oppjaga alla røynon. Fram til skjermen, etla nere salen. Komma fram til skjermen. Kjær så vel, hever Herren kallat det, så kom fram nå. Her, samstånd som folk kommer fram i Essen. Og takkene avgjør. For Kristus rådgivare du her. Vi merker av. Ringene, en grønne merker, har kunnet hjelpe der. Ta du kommer fram her. Drala ikke, men takk avgjørende for Kristus nå i kveld. Ta Billy Graham hever bie, så synger sangkauren. Så som kom i, men jeg vil alt fram ved standa. Many people here tonight are having the struggle of your life. Det många här I kväll som har så att säga livsens barde. You that are in other venues are having the same kind of struggle. Och tid som av örenstöven känna samma barde. I'm going to ask that everyone here tonight pray. Pray for the person to the right of you and left of you and back of you and front of you. If I be att kunna öll här bia för du som sitter vid sojen out där. Vänstre men höger men attan för eller framan för. Pray that they will have the strength and the courage to make this great decision that could be the transformation and the change of their life. Be att he få att dirvi och styrke till att göra hesa stora ombröjning som kommer att bröjta allt hörra liv. I remember the night that I came to Christ. Jag minns till kväldet då jag kom till Kristus. They sang 2 or 3 songs. De sjungo en 2 trutjar sanger och jag bojade. And on the last verse of the last song I came. Och då jag sjungo senasta vers av senasta sangen förde fram. And it transformed my life. Och det ombröjte mitt liv. And God is speaking to you. Och God talar till tog. You may be up in that balcony. Don't let distance keep you from Christ. Du kanske här uppe av gallerien. Lät inte till att jag lägger bort för att här och jag komma. You see these people with signs. Those are different languages. Hese som du sagt vi skjelton Some imes people are tungomal. standing near those signs that can speak your language. De som standa nast hese skjelton de som tala tutt tungomal. We're going to wait another moment as people are still coming. Vi får boja ena lutla löta trä vi till att folk And you framvis in other komma. places across Europe, you haven't come yet. Och And hinner this is your stövlen night, and it may never be that you will be this close to the kingdom of God again. kring Europa. Hetta kanska lötan som du nast rujugott som du näkrant i livet kommer att vara. You come and let Christ change your life. Kom och lät Kristus ombröjta ditt liv. Now I want to say a word to all of you that have come. Nu är jag säga några år vi tycker öll som är kommen.
And if you want to come while I'm talking, you can listen to what I'm saying as you come. Og du ikke koma medan People are still tåse, coming from the balcony. så kan du koma men jeg You lusta med listen as tåse. I speak. Lusta medan You've come tåse. tonight not to Billy Graham. Du kommen fram I kvöld, ikke til I Billy have no Graham. special supernatural power. Jeg har ikke nekra naturliga kraft. You've come to Christ. Du kommen til Kristus. He's the way, the truth, and the life. Han veverens handløgjen og løyve. He is the only way to God. Han einaste vever til God. He is the only way to have this peace and this joy and this happiness that I'm talking about in your heart. Han einaste som kan djeva gledina, lukkana og frien og hjertana som tås om. He is the only one that can give you assurance that your sins are forgiven, and if you died, you'd go to heaven. Han den einaste som kan djeva der vissuna at synder tøynar fyrirgevnar og djeva der vissu himmelen tøyt og dorst. Now, there are four things that are important from tonight on. Det fyra ting som tøytninga mikil fra I kvöld av, fyrir tekkun öll. First, Det fyrsta, read the Bible every day. les Biblina kvann dag. The Bible is Biblia God's word to you. Guds år til tøyn. It's food for your soul. Hon mætur og føyi fyrir tøyna And we're svar. going to give you a part of the Bible tonight. Og vi får djeva der en part av Bibelen I kvöld. You're going to have a book like this. Du skal få en slika bok som hesa. This will be the Gospel of Luke. We're going to give you that tonight. Hettar Lukas evangelium og vi skulle djeva der I kvöld. You start reading it. Byrja tu a lesa det. Even if you don't understand what you're reading, keep on reading. Hevast du ikke skilet til at du leser, halt så bara fram og a And you lesa. will be blessed by God. Og tu vil signaur av gode. And then you'll find another book in here saying growing as a Christian. Og så igjen finner du en annan bokling her som øyder at veksa fyrir Kristus. How do you grow? Hvordan vekser du? How do you become a strong Christian? Hvordan gjørst du en sterkur tryggvann? It's all in this little book. Det finner du alt We I want hesum you to take bokling. one with you and study it when you get home. Jeg ønsker at du teker ein vitt der og leser han ta And det then kjemmer the second hans thing is to pray. Ta nasta a bia. You don't have to pray like a clergyman. Ta nøydet ikke a bia som prestor. You just talk to God as though he's your best friend, which he is. Du kan bara tala vi Jesus som beste vinutøyn You hver can du say, oh er. God, help me. That's a prayer. Du kan sige, god hjelp mer. Hatt en Oh bøn. God, I need you in my family life. That's a prayer. Etla god hjelp mer I familjeløyvenen. Hatt en bøn. Oh God, I love you. That's a prayer. Og god, jeg elsker det. Det a bia. Just pray very simply. Bi ekvelig einfalt. And then gradually, as you grow, you will learn to pray a different kind of a prayer. Og så vi som du vekser, først å kunne byrja But in the bia mer beginning, og just mer. talk to God Men det at tala vi god. as you would talk to your best friend. Så som du talar vi til en besta vin. And then the third thing you want to do Og det tredje du is to a witness gjera for Christ. a vittna fyrir Kristus. How do you do that? Hvordan gjørst du det? Tell other people what you did tonight. Si øren fra tog som du har gjørst I kvöld. Tell them what Christ means in your heart. Si da med hver Kristus hever at tøya og hjersta tøyna. That's how we witness. Såleis det vid vittna. And tomorrow you ought to call several people or tell some of your friends what you did tonight. Og I morgen øy du rinja til etla sia mongon fra hva du gjør I kvöld. It will strengthen you Det vil styrkja dem. and it'll challenge them. Og det vil være en avbjøving fyrir teg. So start witnessing for Christ immediately. Så byrja at vittna fyrir Kristus vitta sama. And then the fourth thing, Og så igjen ta fjóra. get into a church where Christ is proclaimed. Kom inn I en kyrkju etla samkomme her Kristus vil Get into a kunngjørtur. Bible class Og I en bibliflokk. or form a Bible study group in your neighborhood. Etla en småbølka bibliflokk I Just start grannaland. out very simply Byrja ekvelig einfalt. and let them ask questions. Og let der spyrja spurningar. I'll take a passage from the Bible and read it verse by verse and say, what do you think that means? Og taka et brot ur Bibelen, lesta vers fyrir vers, og spyr hva merker hetta. Then you ask God to come and help you, Så gjerne bid du god a komme og hjelpa and deg. he will. Og det vil han.
So get into a church or a Bible study group or in some Christian fellowship to help you. Så kom inn i en samkommet til kyrkja hver det kunne hjelpa til. That group that I'm talking about becomes a support group for you. Hesen bølkur som snakker om vir en stol bølkur til her. Now I'm going to ask that we bow our heads. Nu fer jeg at be at kom budget høtte. And I want you to pray this prayer out loud after me. Og jeg fer be at kom be hesa bønene harst at han og mer. Pray it out loud. Be han harst. Oh God, O God, I am a sinner. jeg en syndare. I'm willing to turn from my sins with your help. Jeg villig å venda mer fra mine synd vid tøyne hjelp. I receive Jesus into my heart. Jeg tætje vi Jesus og hjersta munnen. I open my life to him in a new way. Jeg åpne hjersta mutt og løy mutt fyrir honom og en nudjan hot. I want to follow and serve him in the fellowship of the church. Jeg ønsker at fylgja honom og tjene honom og i samfellet i samkommunar. In Jesus' name. Og i navnet Jesus her. Amen. Amen. Da hesen sangeren lever, så funtren lever i kvöld. Men vi høyta at han her som ønsker at ta en avgjør for Kristus om å komme fram nå med en sangeren ved sunnsjen. Ikke drala, men lær dette være tøyne avgjør av løtum. Kanskje at du en tryggvande som gleden og løy. Vær velkommen fram. Vi har så møter for å hjelpe til her. Du en som ikke visser om denne svals frelse og hva det skal være i Evangeliska, så kom fram her. I stora salen etla fram oppi á gallerøynum, fram til skjermen. Folk oppi á øsne, etla i nere salen, her som du sitter. Kom fram nu med en sanger og synger, så som vi kom i. Og radgjevar frammanfyrir her, til å radgjeva her, og i tøynum spurningu.
Vi tackar för i kväll. Herren signe kon anstekan. Men vi bjöd att kom att stäcka efter. Vi vill vara här i salen att han har en löto. Hej ut med en spurning. Eller vill du ta sig med omkring så stäcka efter. Eller kan stå ösne komma in att han har att vara färdig tom och så ska vara. Vi är till tax. Vi är till hjälpar.